Bivši košarkaš i učesnik reality zadruga Marko Janjušević-Janjuš i dalje prolazi kroz teške trenutke nakon gubitka najmlađeg brata Mihajla krajem prošle godine. Nakon tužne vesti koje mu je saopštena, Janjuš je napustio reality, neizvesno da li će se vratiti pred kamere. Putem društvene mreže Instagram Janjuš je podelio porodične fotografije i izrazio svoje duboko žaljenje za bratom. Međutim, nedavno je iznenadio mnoge svojim postupkom kada je zapratio majku i sestru svoje ljubavnice Aneli Ahmić. Ne znamo da li su oni porazgovarali o svemu, ali čini se da je Anelina sestra potpuno promenila mišljenje o Janjušu i da sada podržava njihovu vezu, iako je u početku situacija bila potpuno drugačija. Naime, Sita se oglasila za domaće medije pa otkrila da sestru vidi samo isključivo pored Janjuša, te nije isključeno da je sve vreme na vezi sa njim i da zna šta će se dogoditi kada se on bude vratio u elitu, odnosno da očekuje nastavak njihove veze. Ona voli Janjuša, nedostaje i ona njega svaki moment očekuje, jako joj teško. Ovo što joj pokušavaju napakostiti sa munjazom, sam sigurna da par osoba imaju dogovor da vrte tu priču, te potenciraju to, izjavila je Anelina sestra Sita za Pinkeres. Također Sita se osvrnula i na druženje Aneli i Uroša Stanića, koje je od prvog dana intrigiralo javnost. Naime, odnos njih dvoje bio je kao mama i sina. I oni su neretko zasmejavali publiku svojim humorom zajedno sa Janjušem. Sada je došlo do pucanja ovog prijateljstva, a Sita je poručila da Uroš stvarno preterao.